Pocket Edition. Ne znam što me laga. Fuck. Sam malo. It's ok. Sada ću vam pokazati kako da se popnete na ono dole čudo. Ispod ovog mosta. Zaletite se i skočite. Zar to ti? Idemo na survival. U stvari. Sam se ću. Da vam kažem sada. Ja GTA San Andreas neću snimati. Zato što mi je se izbrisao. Ne znam šta mu je. Prvo, kad sam ga htio zadnji put paliti, nije htio. Zapravo. I onda mi je dopisao i moram ga izbrisati. Ali snimat ću čim dobijem novi tabil, tako nešto bolje. Elite YouTube. What the fuck? Pobjedili smo prvu igru. Pak, izvinite. Don't break glass. Bacimo TNT. I pobjeda. Pobjedili smo i ovu igru. Prvi put da sam pobjedio ovu Don't Get Punched. Nemojte dobiti udarac. 5. Mačko me pisa, zaru. S čime? S prstima? Izgubio sam. Evo vam jedan trik. Fuck. Moram opet izgubiti da vam pokažem kako ćete se... Evo ako ćete se izvući. Fuck. Nova igrica nećemo. Idemo hub. Idemo... Survival games, motherfuckers. Epizoda ne smije biti previše duga. Izvinite, ali tablet me pukao trenutno. Snimamo, sad ćete vidjeti, 5:20. Da, 5:20. Samo da objavim na YouTube. Rad vas. Vidite stvarno, hip. Nećemo vamo, ićemo vamo, vamo ja najviše nađem stvari.
Haj, cheat. Ja uopšte nemam cheat. Nemojte sad lagat. Ako hoćete dobar seed, infinitiv, ukucajte u seed v i lage odvojeno p l s create world. Sad ćete vidjeti šta ćemo doći. Da, to je to. Vidite ga. Stvorite se odmah u red 2 sela. Pa dobro, 2 sela. Ali pak. To ne treba seljaci. Lag, ne znam šta je. Gdje seljak? Ovdje će vam se spomenovati Iron Golem, samo da vam kažem. A to, tu ste seljaki. Sada vam pokažem šta ćete naći u ovim škrinjama. Što su u Blacksmith. Hello Blacksmith. U pustinskoj škrinji ćete naći ovo, insekte. Naći 4 jabuke i pik. A ja kad dobijem pik neđe u selu, tako. Ićemo sad u drugo selo i vidite šta ćemo raditi. Sad ćemo im demolirati selo. Skači, 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 skači. Mrsko mi ulaz trenutno unutra. Ovdje će dobiti chestplate, 4 obsidijane, 5 irona, ovo i hleba. Da. Ja ne znam zašto sam to stavio tu, ali ipak. Poželjite seljacima trenutno sreću. I to je bilo to za epizod, pa se vidimo u sljedećom.